Njega, ono tamo. Ofan da će ga pogledati. On čeka ovu fašističku vlast štitite. Ovdje štitite. Poštovana policija i svi ostali. Poštovana policija i svi ostali. Ja bih prije svega zamolio političke policajce, jer vi niste navodni. U slučaju, samo malo, u slučaju. Ima jedan novinar povrijeđen, udarate novinare. Dovešćemo autobus i ući svima u zgradu. Ovo je ovdje ga udari, evo ovaj. Samo čekamo. Ovo je ovdje